muno waisia alama konetie kana mai pia hata maumete kisione cha Luo Nyanza measia no tu support Kalonzo lakini thina ni mundu la memwe hata anisinagasha kwa nikaenda tumukone kula condition na kesi wembo ndo saindi kana bogo beke ndo chambe kwa chama kitu na my party leader amba mutongia mubya munene kubange chathi kutwa ingombe kuthio bikabo ana kunie kendo cha umyande and I think nichoona reaction yembinge na for sure nikanate itaone na bikieto monde Kizumo kuli ando ama ko nimbwana mo ando matesi na tembea Kizumo na tembea Kizumo by the way Kalonzo akaungama town wa Kizumo that town can come to a standstill ona karibu 2 meter aziye nando ando maizi anengwenda kunena kendo kemo mundu mo anenyi anda mwezi na dia idi mundu mwa actually it was so many people udeli lolane kalai to Sarova na yuni olu nangalisia ngalila nenda na ziba yimwe ya ibagupe ngalila mimbi nengwe na tasia kombota na ndo ngisi Kizumo ba yimwe ya ibagupe newe ando tende o take breakfast newe mundu aziai tunataka Kalonzo kwa awe rais wa Kenya ndonge aziai Kalonzo for president Gladys Waga ameharibu ODM na iwe the andu imanenda now kila Tanzania watembe town ando meazia pana Kalonzo ni one truthful leader la wekale na itu for a long time onelando ngimanda twenda no tetungie kwako I will tell you onembe be ando mena Ruto katika Luo Nyanza aingi maona atongoi enen the more and queenenia ya tena ndiye thine ala ila zaluo zioka ita taniando na sia yewe the ebuki nene kila kiete menda mopezia nene mikwenda mundu we nina ipone yone ndiwe takende cha unena kwa haida musi enen the market na good from Luo community mogie wethe ona ke waida watelema na all of them ikia muneni wa sister wa Raila inena ikia uneni wa governor wa Siaya inena James Orengo na tongo yelange Marius mainena ya we lagena na kwe now yeah saingine mwene ngwe now issue ya Gachagua Patedi Degu ni waethie aisie katika speech yake aisie nitoko monde ta family ya Wiper na Kenya na inewe moyo andu imandu masie kwa wingi onange maumete makaumande sianza elders from Kamba community maibo many bishops almost over 3/4 ya bishops makuma ukamba maiko na tongo professionals even professors maiko kuna tongo masiasa na obviously kwa watongo yangi especially alama wiwe ne Ruto alama yanzi ndiye ndaona ka Kalonzo ndo nina athetwe lelo nimekwa ziene athetwe ki ndiye ndaona ka Kalonzo uzwe mundu wa wiwe ekito mande excuse yakuka kula kwa Kalonzo na akamba ni meundil na ndo azio ndo maikata ona kichan ndipo munene anaisi maikata newe na ni obagu maikata newe na chaunga ometoke anatumia na sisia ki my own assessment ngewaya Luo Nyanza na Gachagua pesi